Bueno, este ano, no Nadal, cociño eu, Uf, para todos. Sí, para todos, todos. Pero tú sabías algo. No. Gobernar sí, pero cociñar... Para comer, Lugo. O xefe cociñando. Bueno. Eu con familia política. Dis que vai cociñar o presidente Rueda. Vai cociñar. Ai, Dios mío, que dis? Mira, papá cociñando. Papá que? Cociñando, pero ti recordas cando foi a última vez? Home, os bocadillos saíanlle ben, non? Este o que necesita irse de vacas. Rueda será o encargado da cea de Nadal de toda Galicia. Que? Mellor a cociña de Rueda que a cociña do CIS, tamén che digo. Ainda vou ter que ir eu a apaciguar o clima. Presidente, este Nadal cociño eu. A mí me parece muy bien. Ahora te digo una cosa, si quieres triunfar necesitas un buen pinche de cocina, aunque no lo parezca. Veña, ide pasando, que hai moito chollo. Veña, vai rápido. Veña, me parece mentira. Veña, vamos, home, moito chollo. Rape. Directo da Lonxa de Ribeira. Capón. De Vilalba. De donde se non? A ver, o pan. De Rodeiro. E de postre? Viga de Tribes. Home, boa idea, Luis. Este ano, máis que nunca, todos con Ourense. Perdoade, de quen é o peullo que está mal aparcado aí fora? Uf, vaya banda. Me han dicho que hay una fiesta. No soy yo solo, hay más gente. Y traigo unas chistorras. No, eso é no primeiro esquerda, el 1. Este no está en prisión. A ver, esta rueda... Outro apagón? Tranquilos, estades en boas mans. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Hola, noches. ¿qué tal? Hola, boas noites. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas, adiante. Hola. ¿Puedo entrar con el perro? El perro. Ah, sí, ese perro, sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿alguna intolerancia? Eu a todo en xeral. Frío chungo. Galicia, calidade. Está ben, pero mellor como presidente. Bueno, a ver, ¿qué me decides do Capón, Casi como da miña nai. Que máis quixeras, Alfonso? Eu tiña as miñas dúbidas, pero superou as expectativas. Pero sí, aprobado. Pois ni tan mal, Pero chef, non vai. Pero... dáse comido. Pode que non sexa o mellor cociñeiro do mundo, pero o que si é verdade é que trato noso con respeto, con cariño, intentando facer as cousas ben, por todos os galegos e galegas. Porque, ademais, creo que isto é algo que aquí sabemos facer moi ben. Feliz Nadal, boas festas e moi próspero ano 2026. Por todos.